Prva. Danas je u Zenici po treći put protesti ispred zgrade kantona Zeničkog Dobojskog kantona i sa nama su tri aktivistkinje, žene, majke grada Zenice i Zenice koje su zajedno sa svojom djecom izašle i tražile svoja prava. Prvo ćemo pitati Farah, jednu od pokretačica same ove inicijative, da nam kaže zašto su žene izašle na cestu. Pa prije svega žene su izašle na cestu zato što kasne naknade, znači porodiljske naknade više od 6 mjeseci i mislim da nije realno da toliko dugo kasne naknade. Jer posebno žene koje rade gdje im ustanove plaćaju penzijno i socijalno. Evo ja sam se porodila 30. aprila, znači rekla sam do sad ne znam koji put, do sad nisam dobila nijednu naknadu. Eto. Vi smatrate da ste time diskriminisane i ponižene? Naravno. Svrstane smo u socijalni slučaj, što nije tačno. Nismo mi izašli, znači da tražimo nešto, da nam oni poklone, tražimo jednostavno svoje što smo zaradili. Vi tražite svoja prava. Tako je. Halida, sa nama u društvu je i vaš sinčić mali, koji je također protestovao sa ostalim bebama. Zašto vi izlazite na proteste? Pa evo, kolegica je već rekla, znači između ostalog svrstani smo u socijalnu kategoriju, dati smo znači da brinu o nama pod navodnim znacima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, koje eto vidite i sami kako brine. Znači 5,5 naknada faktički nismo dobile, a mislim da nijedna naknada u Zedu kantonu kasnije ne ovoliko nego nikako. Njihove su plaće, znači idu po redu i sve ostale socijalne naknade idu po redu, možda kasnije mjesec, ali 5,5 ne. I nešto najviše, znači ne najviše, ali eto, tih 10% što su nam nepravedno, znači skinute sa naknade. Prvo su ograničene, znači plaće u Zedu kantona, pa onda 10% minus, različite vidite, pobune. Jeste, i naši najmlađi se bune. Vi zapravo tražite 100% svojih naknada. Situacija u kojoj se vi nalazite nije ništa u usporedbi sa onoj situacijom u kojoj se nalazi i ostale majke, žene, porodilje na području cijele Bosne i Hercegovine. Farah, je li imate informacije da se i druge žene u ostalim kantonima ili gradovima eventualno na ovakav način organiziraju? Pa iskreno da budem, nemam informacija, samo znam da je u drugim gradovima sasvim drugačije. Evo primjer je Sarajevo, znači gdje žene imaju redovno primanja, gdje dječji doplatak 50 maraka, a u Zeničko-Dobojskom je 9,20 ili 9,5, znači da ne bi rekla netačnu informaciju košta. Pa sad vi skontajte šta majka može kupiti sa 9,5 maraka, tek znači rođenoj bebi. Ne može ni kutiju dohrane, majke koji koriste dohranu. Ja ne koristim dohranu, hvala Bogu, tako da ne moram ih kupovati, što znači neke druge majkama je potrebno. Da li smatrate da političarke i političari odgovaraju na naše zahtjeve? Da li vam se iko obratio u ova 3 dana koliko vi protestujete već pred zgradom kantona? Prvi dan, znači ministar i premijer su došli. I tu samo su rekli da će do srijede. Znači jednu naknadu. A šta je sa ostalih 5? Znači, vama se obratio ministar i premijer i rekli su do srijede će vam uplatiti jednu naknadu. Šta je sa ostalim uposlenicima, ministrima i da li vam se neko obratio od zastupnica Skupštine kantona Zeničko-Dobojskog? Ne, nije se niko obratio. Njih jednostavno to ne interesuje, njima ne kasnije ni plaće, ni regresi, ni topli obroci. Njihovoj djeci ništa ne fali, njihova djeca se školuju u inostranstvu, a zato majkama Zeničko-Dobojskog kantona jednostavno njih to ne interesuje. I premijer i ministar kad su izašli samo su govorili kako fali, kako se stalno mora neki rebalans izvršiti u budžetu, da nema dovoljno novca, da nisu bile uplate, da stalno smo u minusu, da mi to tražimo, ali eto da ne može se dobiti. A mi primamo, treba nam naknada za maj tek biti.
Znači, potrošene su pare... Stvarno to mi je što ne nama uzmu 10% umjesto da nam dodaju ti 10% od sebe, da bi povećali natalitet u Bosni. Ne samo da vas diskriminišu na način da su porodiljske naknade kasne, već nekih 6 mjeseci, nego država postavlja neke vrlo nerazumne uvjete ispred žena kako bi one uopšte ostvarile svoja zakonom zagarantovana prava, a pritome ne radi ništa da bi ih zaštitila. Žene koje rade na crno neće nikada ostvariti ova prava, da li se poslodavci kažnjavaju ili ta kazna u stvari, ako oni ne osiguraju žene koje rade kod njih, da li ta kazna ima veći uticaj na ženu koja eventualno radi u takvim firmama ili na poslodavca. Šta mislite o tome? Ja ne znam sad za druge majke. Ja sam trebala te naknadu primat, međutim, pošto nisam primala, sam se morala zaposliti na crno da radim. I radila sam na crno, znači svo to vrijeme i svaki put strahuješ da li će te inspekcija ufatiti. Jer ako to ufati, normalno da će te i gazda otpustiti i nećeš više ni naknadu primat. Znači, strahuješ i radiš, umjesto da primaš sa svojim djetetom tu godinu dana provedeš, gledaš kako raste, redovno dobivaš svoje pare. Znači ništa ne traži se što je njihovo, to je samo naše. Ne godine, nego 11 mjeseci. 11 mjeseci. Znači kada oduzmemo onih 10%, mi faktički dolazimo da vi ne puni. 10,5. Na godišnjem nivou 1,5 skoro naknada. Jel imate neku poruku za one koji će pregledati ovaj intervju sa vama? Da li vam je potrebna podrška? Kako vas se može podržati? Ja bih samo zamolila sve majke, znači ne samo Zenice, sve majke Bosni, da se jednostavno dignu da se nešto po ovom pitanju riješi. Ne samo da šutimo i da kažemo meni to ne treba, ja imam 2 djece, ja više ne planiram. Ali znači dolaze druge majke kojima će to trebati. Ne trebaju možda sad je djevojka, a ludaće se, normalno imaće djecu, treba će ju. Znači, kada vidite majke da protestuju na cestama, pridružite im se i podržite ih. I poruka za zakonodavce, da li imate nešto njima reći? Neki ih je sramota. Neka ih je sramota. Mi tražimo svojih 100%. Tako je. Nek nam daju što nam zakonom pripada, a nek ne troše naše pare. Bravo, nek se odreknu regresa svojih prihoda, tako da ćemo mi imati ono što smo zaradili. Hvala vam najviše. Hvala vama.